حديث قربان كوني لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع هتر كما كان بدو سؤال بيجين نوني إنسان جفا غريتن حركات باسم القرآن عمره به غتم زوان كما به غتم إنغون اتشكا غتم عمل كريتو نوت نون تو علم به غتم مدلا به غتم كون غتكتو هودي كون تنغتو هيد كوري مسواتك جواب ديگن نوني فا غريتن حركات باسم القرآن كما صح حديث ثابت جميع بما أقوم من نغتي أوسغتم أقوم من عمل نفس محاسباكم الله سبحانه وتعالى حضرت تمن دانجه هي كان دانه اديومغ كوريغا اتنٹಕ ತಯಾರುಮಗತುಂ ಹೇವಕಂತಕುರುಂ ehengam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prabangoni al qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut buddhiveriyaki amila nafsu muhasabakum madama ettaka ena kuffawa kantataki kobakam bala hodamiha nafsu muhasaba kuramiha kummeregos nidan osutungo kuriga muli dos hedevegen dieru fardu fasnama darakater wonto Allah henge gotta dos hede kuronto Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurba fawa kama katimen nang aragana veton wata nunto bala wa muhasaba ko taba wa mafawga nidafi nama yaqinu masallahu ga hadratun kamyab liben ei kamyab ni ke ei buddhiveriye ke jaha mansab ke bodmi henno taala fuppala wada mi henno den hadis qurbani wal ajizu man natba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al amani emme nukulede bodu nukulede mi heki faafata kuramu allah ga hadratum bodati ummita kuramun dami hai waragina akhum huna ejje aguna dimale beskom me sakha ko boni rakhaliti dakka wa qabulan nukurave kutta fendi mi have sallallahu sorge deviye agundenni aaye ke deviye names devwanakam ge guarantee kalenge botta allah irada kurba se nama devwanakam ge yaqeen kange betto ei buddhiveriyenu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani emme bodu nukulede mihaki faafata kuramun allah ga hadratum bodati ummita kurami hai ei rahmavant rahimant ilahe faaf uswa debba fane zina kurang ina bes faaf uswa debba surga debba vie manapes debba fane name sifata kame kuravigin qabul kuravijje namata eves allah subhanahu wa taala ruhudu gannawa gota kuravijje namata ko baito kuraifa kura hewkanta takamedu gannani bisna fikur kurashe masam mikurunu kamaki allah qabul kurabani kame tonota nunto arraj bain arraja'i wal khawf muslima kudirulani ummida birweti kama demetu nenge qabulu wi kamen wa kame allah wadatum ummide oti allah qabul kurabane e demedu ka mi mu'minun ge sife